MeghalayaPost.news. Komshimenta ban pensutu pai ba Halor ka Jingdonkam ban shimenta lang ha ka special intensive revision na ka benta ban penrung kerteng ha ka electoral roll ka election branch jong ka Office of Deputy Commissioner Riboy District hinegasi klapan long ka bike rally ba street play bala shimenta da ki samla puli bat ka electoral literacy club jong ka Riboy College nongpo ka jingtmu jong ka SIR kalong ban pentikna ba baro kinong sungstong ki baladap khat pras nam karta bat ki badan hok ban thep vote kin penrung kerteng yaladi ha ka electoral roll ka jingalam ka jing pensngut huru ba omdei ban manu kibasya ino henry ba way nong song badan hong unla ban penon kam ya ka hong jongu ya ka program na sedang haplau jong kanong po town shopping complex ha ka balawan ban shimenta daw ba GLC Meliam Assistant Commissioner Riboy District ka kong Elyaw Pniaw nong hikai jong ka Riboy College kisamla puli bat kinong nya thukthung hadian ka jingplay pat ba ya ka program kinong nya bain kila sedang ya ka rally na nong po town shopping complex bat kilaya pat ba lengba ka surok bernihat nong po umsning bat umyam shua banwan pai biang sa nong po Hakajuk opor ke street play kala penipaj ba ya ke Jingdonkam bat penrung kerteng ha ke electoral roll parban IMC miki paj ba bat shimenta ha ke SIR Kuparalong siyang toya sa bagicing pagkahapos nung ngehapataw Badakani kaway kasurya pingatan kingaw Atay buwan na pipilay activity Lara doon na pipilay Tentapro immigration form Henday wala katago Lara doon na pipilay Siyang empat siyang tetap ikut immigration form itu pada hari ini step pemerintah bahkan let CBLO jompi itu itu BLO jompi but tetap kalau akan keluar tetap ikut immigration form jompi nama kini ke SIR kalau ke jipent yang dari ke jipent berarti ya kita ki electoral roll jompi dari kita tank jompi apa electoral roll kenang bangga kedua kedua Hangapa in wadi kerteng jungi lagi dengan sharing kerteng jungi hapok electoral roll. Within the next 6 days, we enumerate all the eligible voters bagi hapok Riboy constituency. Yakani pila apane self enumeration ru napi padat untuk benta ne kibelos kita pun lagi about 98% of the forms have been distributed. Dan Halor katapat kinsa enumerate kinsa digitize in the form. Dan aku akan request itu ki beliau ki bampat enumerate ne ki bampat submit itu ki form jupi sobha panle no kamploi so that ika keten jupi kan sapau pa ka draft electoral rule kapag sa issue haka santri ku Ophis MeghalayaPost.news.